uMaskandi uyaqhubeka uzidlela amahlanga ey'ntweni ey'thinta u-streaming laphana kuma-digital platforms. UMafikizolo ngiyabonga senenze 8 million views nge-1 month, which is 1 month and 13 days, into ecishe ibe njengaleyo. Lesi isipho esivela kwa-YouTube for ama-subscribers asengaphezu ko-100,000. Konke kwenzeka ngenxa yenu yokulalela umculo wami. Uyabonga laphana uMafikizolo uphethe ne-YouTube plug le ekhombisa ukuthi usethole more than ama-100K subscribers, ngoba siwabona ukuthi ama-subscribers la aso-132,000. Right. Nayo le ngoma ekhuluma ngathi yoncoyoko isiyoshaya 8.2 wamamiliyoni. Ngoba kade ekhuluma nje emini isanda kushaya 8 million shoot. Manje isibheke ku-8.2 million. Ngesikhathi ubuka le video iyosidlulile lapho futhi ku-8.2 million. Ingoma yokuqala ezoshaya i-10 million ingakapheli ne-2 months ephelele. Ngoba kuyacaca ukuthi iya lapho le ngoma. Umuntu angeke umphuce isiphiwo sakhe asiphiwa uNkulunkulu, asiphiwa abakubo, asiphiwa isidalwa sakhe, ingelosi yakhe, angeke. Lo nyaka lo uma uMafikizolo ngale ngoma yakhe kungekho ngisho kodwa azokuzuza, kuyomele azi ukuthi yena empilweni shuthi impilo ilento eyiyona, angeke uze uyi-confirm ngoba le ngoma lokhu ikhuphuke njalo imfaka kuwona wonke ama-trend. Akukho lapho angaveli khona uMafikizolo ngale ngoma, akekho umuntu wakhuluma ngayo. Usebuya ngisho naku-SuperSport laphayana wafike waphefoma into enkulu kangaka egameni likaMafikizolo. Ngiyazi kube kungamaqhawe athize athandwayo la ahlale sindunisela ngayo ukuthi ayabusa. Bengabe leya performance ifakwe kuwona wonke ama-platforms, wonke umuntu bezobe beyishare, ngoba uMafikizolo iveze nje kancane, angeke kubasoleke abantu ukuthi why bengayisheranga. Sengikhombisa nje ukuthi sometimes kuya ngokuthi i-following yakho ekulandelayo iyakuphusha ngendlela ekuphusha ngayo. uMafikizolo ufikile ngengoma yakhe iyamsebenzela, iyamfaka ebantwini. Kulezi ngoma aseyikhiphile iyeza enye ithi usigade ngani nethi ngiyinsizwa. So uyabona ukuthi kahle kahle uyayimisela ngomsebenzi awenzayo. Abantu beqhubeke-ke belethe wonke ama-record. Siyawadinga lama-record uMaskandi, siyadinga ukuthi sibe nezinto ezinhle kanje. Lezi zinto zingagcini senzeka kwamanye ama-genre kuphela, silokhu sincoma nje kusincoma nala kuMaskandi kuyafuneka. I wonder isinama-monthly listeners amangaki lapha ku-Spotify. I can imagine ukuthi asengaphezulu kwala sasiwagcinile ayi-1.4 million. Okuwumunye futhi umlando-ke awenza uMafikizolo ongakaze uze wenzeke, wenze omunye uMaskandi. Nawo wonke amaqhawe owazi adumile aseneminyaka nasashona asaphilayo akawazi awenze lo mlando lo. Nale ngoma le ngoba more than 8 million ama-views, akekho oke wakwenza lokho ngesikhathi esifishane kangaka. Simbonga uMafikizolo, isakahle sisodibana ngokuzayo.